Hi guys, Happy New Year to all YouTube creator. Happy New Year to us. To us. Oh, complete na to sila Happy New Year, Pete. Happy New Year, Pete. In a Happy New Year. So guys, this is Pete. My youngest. I have two daughters. This is my youngest. Yes. Oo. Oo. Oh. Ano guys, ay liwat yun din ako guys. So karon kay wala man the end of the year. Yeah? Oh, sumo ni akong bibigay. So, mag-una siya gaon kay para nga swerte man na guys kung mag-una ka gaon. Mo man yung giloto guys. So, morning. Since tulo raman may ako ang akong my only one single mom. Oh. oh. Mo ni mong giloto guys. Mo ni mong handa karon. Oh, nami gardenia. Oh, gardenia guys. Oh. Nami chiffon. Nami itlog. Oh. Ang akong asawa mo yung nagkuha na ng itlog guys para nga iniguot niya sa itlog. Bugnaw, naapirmi ang itlog mo nang nagabutang ang ganyang itlog para iniguot niya sa itlog. Naagid ang itlog pirmi. Siyempre na ay ahos. Ha? Oo. Hanapo tayo ahos. Oh guys, ahos. Oh, ahos. Oh. Ahos guys. Ahos. So, napumi ginagmay ko guys. Oh. 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 Fried pork. Siyempre, napo tayo. Oo. So, napumi ginagmay ng po guys. Wala niya maghanap para nga. Oh. Hindi lang kayo na pilar na kabuk. So, at least may naa. Pete? Pete? Happy New Year, Pete. I love you, Pete. Yeah, thanks for watching. Oh, what about? Bye-bye, guys. Love you. Miss you. Miss you. This is. Bye, guys. See you in my next year.